Imana ikizeho hari ibintu nka birindwi nabonye Imana ikizeho. Ndavuga bikeya dusenge. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Icyambere nabonye muri byinshi Imana ikizeho. Imana ikize ku buzima. Imana ikize kukubeshaho. Narebye Isaka arimo azerera, n'abantu bose bamubonaho uruzerero, nta supanete aryamamo, ntabwo anywa amazi atetse, ntarya ibitera imbaraga n'ibirinda indwara n'ibiki byose. Ibyo abonye byose arapfa kurya. Ariko ijuru rikize ku buzima rimubeshaho. Ndashimira Imana ko Imana ikize ku buzima. Imana niyibeshaho. Hari igihe umuntu akubeshya, hari abantu bajya bigerereza bakigera abantu b'abatari, umukumva umuntu akubwiye ngo nigiye ukugize ngo utamfite ntiwabaho. Arakubeshya. Cyakora umuntu yagufasha mu gihe cye mu byo ashobojwe n'Imana, ariko ntabwo yakubeshaho. Ndetse n'ikimenyimenyi nuko umuntu apfa cyangwa akagenda akagukurwaho, ubuzima bugakomeza. Umuntu wabura nubeho n'Imana, n'abantu bo wababura ubuzima bugakomeza. Imana ikize kukubeshaho. Birimubwira ngo yewe Hagayi we, nubwo Aburahamu yabasezere akabaha ibishira, ariko genda Uwiteka utanga ibidashira. No mu butayu n'Imana igaragara, ngo aramubwira ngo kebuka iburyo bwawe, ngo akebutse iburyo ngo asanga isoko y'amazi adudubiza. Imana iremye ako kanya, biravuga ngo warabyumvise none dore byose ngibi birikavuga ngo biremwe none hasi ibya kera. Iyo dusenga hari ibintu Imana irema, iyo turi imbere y'Imana hari ibintu ijuru rirema, iyo twaje imbere y'Imana hari ibintu Imana ishyiraho bitari ibya kera ahubwo biremwa n'ijuru. Abo turi kumwe muvuge ngo haleluya. Biremwe none hasi ibya kera. Kwifurije ko ijuru rikuremera. Mwikirize muvuge ngo amena. Ngo birangije, ngo Imana iramubwira ngo umwana amazi yo kunywa, ibyari umwuma birashira. Imana ikize ku mariba. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena. Haleluya. Haleluya. Mva mbabwira icyo ashaka kubabwira. Ndashaka ko Imana ikumpera iriba ryawe. Imana ikumpera iriba ry'u Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Babarira Abisiraheli inkuru y'Icamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare. Usome umurongo wa 8 w'igice cya 14. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Amen. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 26 n'umurongo wa 12. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza, mwahabonye, Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza birutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Umugabo aba umukire, agezaho agenda arushaho. Bimugendekera gute? Ageraho yabereye. Dusomeremo iyo murongo wa 14. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye. Umukire umeze gute? Umurongo wa 19. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe
iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'Abayisaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Amen. Haleluya. Eserimu iracyahari ngo haze nka batanu ndirimba akantu kari kumfasha, nyuma tuganire ijambo ry'Imana babwira icyo umwuka yampaye kubabwira. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Sinzigera nibagirwa ya
Haleluya. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana numva umwuka wera yashyize ku mutima wanjye, rifite isanganyamatsiko ivuga ngo inkuru y'incamugongo izabuza Imana gukora. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inkuru z'incamugongo ntizizabuza Imana gukora. Uko zaba zisa kose, uko zaba zingana kose, ibiro zaba zipima zose, ururimi bazivugamo rwose, inkuru z'incamugongo ntizizabuza Imana gukora. Ubu ngubu abantu babitsa amakuru y'igihuha. Imana yarampishuriye muri no minsi, sifa kwa Mungu. Abantu babitsa amakuru y'igihuha yuko batazagera i Kanani. Abantu babitsa amakuru y'igihuha yuko nta hantu bazagera. Abantu babitsa amakuru ababwira ko uyu mwaka ngo uzaba umwaka mubi, ngo umwaka ngo wadanje ngo mubi cyane. Ariko mu bintu nahishuriwe ko nta mwaka mwiza ujya ubaho, ahubwo Yesu niwe mwiza, yarangiza n'umwaka akawugira mwiza. Bwana asifiwe. Abantu babitsa amakuru y'abantu ababwira ko batazatsinda, ntaho bazagera, bazahera hasi. N'ayo makuru abantu babitsa. Ariko muri uyu mugoroba ndimo ndatangaza ko izo nkuru z'incamugongo zose zitazabuza Imana gukora. Uvuge ngo amen. Mwibika amakuru y'abantu gusa, kuko amakuru y'abantu n'ay'urucantege. Nimubika amakuru y'Imana, kubera ko amakuru y'abantu, abantu iyo baguha promesse barakubwira ngo tukuri inyuma. Ninde muntu abantu barabwira ngo tukuri imbere? Jean Paul hari umuntu wigeze akubwira ko akuri imbere? Umuntu wese yakubwira ko muri kumwe arakubwira ngo nkuri inyuma. Mu bukwe bwawe tukuri inyuma, mu muhamagaro wawe tukuri inyuma, mu mishinga yawe tukuri inyuma. Iyo abantu bakuri inyuma niyo bagiye ntago umenya igihe bagendeye, kuko baba bakuri inyuma. Ariko isezerano ry'Imana, Imana yo ntivuga ngo nkuri inyuma. Ninde muri iri terano ufite isezerano ry'uko Imana imuri inyuma ngo azamure ikiganza? Arahari wasezeranye n'Imana ko Imana imuri inyuma? Ariko murahari mwasezeranye n'abantu ko bari inyuma? Imana yizivuga ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Imana irabizi ko aho tunyura hataringaniye. Imana irabizi ko aho tunyura hari dodani. Imana irabizi ko aho tunyura hari ibyobo. Imana irabizi ko aho tunyura hari ibinogo. Niyo mpamvu ivuga ngo nzakujya imbere, mbanze ndinganiza hataringaniye. Kandi irabizi ko aho tunyura hakinze, ni mu mwijima. Iyo tugiye imbere itubera urumuri ramurika, kandi iyo tugiye imbere ikingura hakinze. Iravuga ngo nzakujya imbere. Inkuru z'incamugongo ntabwo zizabuza Imana gukora. Muzamure haleluya niba hano byemewe. Ntangiriye iyi message ku muntu mwicaranye mubwire ngo inkuru y'incamugongo ntabwo izabuza Imana gukora. Imana yavuze izagikora. Nubwo wanyura mu mwijima wicura burindi, Murimbyi yaravuze ngo mbese inzira itagaragara hakaba no mu kabwibwi bizagenda gute? Ariko Yesu aravuga ngo humura, nubwo inzira yaba itagaragara hakaba no mu kabwibwi, Yesu aravuga ngo humura ndi kumwe nawe. Niba muhari mwongere mu mpera Imana icyubahiro. Niba muhari mwongere mu mpera Imana icyubahiro. Biravuga ngo ni mu nyumva abona hetse mukiri mu nda nk'abaterura mukivuka. Biravuga ngo ndiwe imvi zizarinda ziba uruyenzi, jyewe Uwiteka nkibahetse. Ndashimira Imana ko Imana idacutsa. Imana ihora iduhetse kandi imvi zizarinda ziba uruyenzi.
Imana ikiduhetse. Muyinyongerere icyubahiro. Muyinyongerere icyubahiro. Muri iyi minsi hari urugamba rwishi rw'incamugongo, ariko mu ijuru hari Imana ivanga inkuru y'incamugongo ntizabuza Imana gukora. Muvuge ngo amen. Ufite amakuru wahawe na muganga, arabanza arakubwaza ngo mbese ngo iwanyu ngo iyi ndwara ngo ni bande bayirwaye, ngo shangazi we ngo yarayirwaye, ngo na muyomba wawe ngo yarayirwaye, ngo ubwo rero ngo mu bintu ngo kwiriye kwiga ngo yo ni indwara y'umuryango bayigize iyawe nkaho wagiye kwirangura. Avanga ubwo rero ngo ugomba kwiga ngo kubana nayo, ngo iyo ni indwara y'umuryango ngo uzige kubana nayo. Ayo ni amakuru ya muganga, ntabwo ari amakuru y'Imana. Sifa kwa Mungu. Muvuge ngo amen. Abantu babitsa amakuru y'abantu yuko batazakira, ngo bagomba ngo kuba ngo mu buzima ngo buri chipu, ngo ubuzima bwo hasi, ngo kubera ko ngo nta muntu ngo mu muryango wanyu ngo wigeze ukira, ngo nta wigeze ngo atera imbere, ngo nta wigeze akomera, ngo ubwo ngo ni uruhererekane, ngo nawe niko bizagenda. Hoya ntabwo ariko bizagenda, nabihakanye. Biravanga iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibyo mu miryango y'iwabo na bene wabo ngo biba birangiriye iyo ngiyo, agacomekwa mu gisekuru cy'abana b'Imana muri Kristo Yesu. Twebwe turi abana b'Imana, kandi igisekuru cy'abana b'Imana kigira uko kibaho. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Murongera muvuge ngo haleluya. Murongera muvuge ngo haleluya. Bibiliya vanga ugushikamishije umutima uzamurinda, narangiza amahoro masa. Kubera ko yiringiye abantu. Yiringiye ndetse. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Muvuge ngo Imana ishimwe. Twasomye amakuru y'abatasi bahagurukijwe n'Imana, Imana inyuze muri Mose, ngo bajya gutata igihugu cy'i Kanani. Ngo baragenda bamara iminsi 40 n'amajoro 40, ndetse mu kuvayo ngo bazana no ku mwero w'icyo gihugu nk'ibihamya bigaragaza ko bagezeyo. Ngo bavuyeyo basanga Abisirayeli baganditse i Refidimu. Bibiliya iravuga ngo babarira Mose amakuru y'urugendo batase cyangwa bagiyemo. Bibiliya yatubwiye ngo 10 bazana inkuru z'icamugongo. Baravuga ngo igihugu twatase ni igihugu cyiza nkuko Imana yabivuze, kiratema amata n'ubuki. Ariko yo haje Mariko, abantu bose baba bagomba kuba maso bagatega amatwi. Baravuga ngo ariko hari abagabo barebare b'Abanaki, twabarebaga tukibona nk'inzige, nabo batureba bakatubona nkazo. Navati ibyo gusubira muri icyo gihugu byo mu byibagirwe. Biravuga ngo abantu bashishimura imyenda yabo, ngo abandi batangira gutuka Mose. Navati uturekera mu Egiputa, nubwo twakubitwaga ariko twararyaga, nubwo twakoreshwaga imirimo y'agahato ariko hari uburyo twari tubayeho. Ngo ariko abagabo babiri, Kalebu na Yesuwa, mwifurije guhura n'abagabo babiri ku musaraba mwiza, niho umuntu abonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Ndashimu tubonaga nk'inzige. Iyo baza kutubona nk'inzige ntabwo twari kugaruka. Ntabwo icyo kindi tutemeranwaho nicyo kuvuga ngo natwe twibonye nk'inzige, ahubwo twibonye nk'abakozi b'Imana bari muri misiyo y'Imana. Ravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, kandi bene icyo gihugu abo bagabo barebare tuzabarya nk'abarya imitsima,
kuko twabitegereje twababonye ntibafite ikibakingira, ariko twebwe Uwiteka Imana yacu iyo avuganye natwe iri mu ruhande rwacu, iyo twambukije inyanja itukura iri mu ruhande rwacu, iyo dutungiye mu butayu iri mu ruhande rwacu, iyo duha amazi yo kunywa iri mu ruhande rwacu, iyo ituma imyambaro itadusazira iri mu ruhande rwacu, izatujyana muri icyo gihugu kandi tuzabarya nk'abarya imitsima. Inkuru z'incamugongo ntago zizabuza Imana gukora. Uzagera aho Imana yagambiriye kugera, uzanesha muri Kristo Yesu, uzaba uw'Imana yagambiriye kuzaba we, ibyo abantu byihorere itakubyibona. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubabwira ko ibyo mu isi hari foromire yabyo, hari uburyo byubatse. No mu ijuru nabo bafite foromire y'uburyo ibyabo byubatse, kandi ntabwo foromire zaba ari zimwe n'izina hanga. Ama principe y'inahangaha siyo yahariye. Hoya yose cyakora dukwiriye kuyamenya, hanyuma warangiza ugahuza ayo makuru, gahuza amakuru y'isi n'ay'ijuru, hanyuma ugakuramo umurongo. Uvuge ngo amen. Twasomya ni makuru y'umugabo witwa Isaka. Isaka mwene Aburahamu. Bibiliya yavuze ngo indi nzara iratera ku murongo wa mbere, ngo itameze nk'iyajyaga itera Aburahamu akiriho. Iyo ngiyo yari ikomeye. Isaka ngo arahunga, arasuhuka, ngo ageze mu nzira. Ndashimira Imana ko no mu bibazo byacu Imana ivuga, kandi Imana igatanga icyerekezo. Ngo ageze mu nzira yari agiye gusuhukira mu Egiputa, ngo Imana iramubwira ngo ntujye mu Egiputa, ngo ahubwo ujye mu gihugu cy'Abafilisitiya, niho nzaguhera umugisha. Ndashimira Imana ko n'ahantu umuntu ashobora kubona hatari umugisha, iyi Imana yabitegetse umugisha urahaboneka. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ibyo ndabivuga mbizi, simfite umwanya wo kubidetaya, ariko ndabizi ko ahantu abantu babona nta mugisha uhari, iyo ijuru ryabitegetse umugisha urahaboneka. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Jewe ahantu nkorera, iyo uharebye ubona nta mugisha uhari. Aho nkorera mu buzima busanzwe atari bw'itorero, iyo uharebye ubona nta mugisha uhari, ariko Imana yarambwiye ngo nzaguhera umugisha ahangaha, kandi yarawumpaye. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ngo arangije ngo aragenda ajya mu gihugu cy'Abafilisitiya, ngo agezeyo arabiba, arahinga. Ngo abamubonaga ku murongo wa mbere aravuga ngo arazerera. Hari igihe umuntu aba mu buzima bw'uruzerero, umuntu wese akagufata w'ijambo. Uzi ko wazerera warize ukazerera na diplome, uzi ko wazerera uvuka mu muryango ufatika, ariko igikomeye si ukuzerera, igikomeye ni ukuzerera n'ijambo Imana yakuvuzeho. Ngo ababonaga Isaka arimo azerera baravuga bati ni cya gihungu cyo kwa Aburahamu cyasuhukiye inahangaha nimukireke kizerere. Ngo ariko azerera n'imvugo y'Imana. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizokika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Reka babwire muri bimwe muziho, sindabona icyo yavuze gihera. Ibyo binera gutegereza, ngategereza nkomeye,
ko nibyo ntarabona zabibona. Imvugo yiwe nigame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshyika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Haleluya, 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 haleluya. Ngo arazerera ariko azerera n'imvugo y'Imana, arazerera ariko azerera n'Imana yavuganye nawe, arazerera ariko azerera n'icyerekezo cy'Imana. Abamubona azerera bakavuga ibyo bashaka, ariko akavuga ngo nubwo ndi mu ruzerero Imana yavuganye nanjye. Ndashimira Imana ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muvuge ngo amena. Ngo mu gahe gato Isaka arabiba, ngo amaze kubiba areza, arongera arabiba areza, ngo Isaka aba umukire, ngo ageza ku rwego ngo yabereye umukire. Ngo umeze gutera, ngo aba umukire umeze gute? Muri riteraniro nk'umukozi w'Imana nkwatuye kuba umukire kandi ukaba umukire cyane mu izina rya Yesu. Ese murabyakira mu izina rya Yesu? Cyangwa Imana ibaho ubukene nibwo mushaka? Hari umuntu wenda waba afite isezerano ry'uko wenda Imana izamwihera ubukene, ko njyewe mwanga kubita buriya ndabwanga byadanje. Haleluya, haleluya. Ngo aba umukire, arenga urwego rw'ubukire, ngo aba umukire cyane. Ngo birangije, ngo atera ishyari Abafilisitiya, bamugirira ishyari, ngo baramwirukana, baravuga ngo vina aha ngaha ugende kuko uturuta cyane. Ngo aragenda, ngo afukuza amariba ya se Aburahamu, ngo yari yarasibanganye. Ngo abashumba b'i Gerari barayatonganira, ntabwo ashaka kujyayo. Ngo iriba rimwe aryita Seki, barongera afukuza irindi bararitonganira aryita Sitina, bifite icyo bivuze sinshaka kujyayo. Ngo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Ngo aravuga ngo Uwiteka dutuje ahagutse. Imana ikumpere Rehoboti yawe, Imana ikumpere Rehoboti yawe. Mu rugo rwawe Imana yashyire Rehoboti, mu muhamagaro wawe Imana yashyire Rehoboti, mu cyerekezo cy'ubuzima bwa Imana yashyire Rehoboti, mu bitekerezo bya Imana yashyire Rehoboti, mu biganza bya Imana yashyire Rehoboti. Imana igushyira ahagutse. Nusenga wumve wagutse, uri flexible imbere y'Imana. Nukora ukorera ahantu hagutse, nutura ahantu hagutse. Muramvugira ngo amen, muramvugira ngo amen. Hari ibintu muri byinshi Imana ikizeho, hari ibintu nka 7 nabonye Imana ikizeho. Ndavuga bikeya dusenge. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Icyambere nabonye muri byinshi Imana ikizeho, Imana ikize ku buzima, Imana ikize kukubeshaho. Narebye Isaka arimo azerera, n'abantu bose bamubonaho uruzerero. Nta supanete aryamamo, ntabwo anywa amazi atetse, ntarya ibitera imbaraga n'ibirinda indwara n'ibiki byose. Ibyo abonye byose arapfa kurya. Ariko ijuru rikize ku buzima rimubeshaho. Ndashimira Imana ko Imana ikize ku buzima. Imana niyibeshaho. Hari igihe umuntu akubeshya, hari abantu bajya bigerereza bakigera abantu b'abatari. Umukumva umuntu akubwiye ngo nigiye ukugize ngo utamfite ntiwabaho. Arakubeshya
cyakora umuntu yagufasha mu gihe cye mu byo ashobojwe n'Imana, ariko ntabwo yakubeshaho. Ndetse n'ikimenyimenyi ni uko umuntu apfa cyangwa akagenda akagukurwaho, ubuzima bugakomeza. Umuntu wabura nubeho n'Imana, naho abantu ho wababura ubuzima bugakomeza. Imana ikize kukubeshaho. Muge amen. Icya kabiri, Imana ikizeho. Imana ikize ku rukundo. Bwana sifu. Imana ikize ku rukundo. Ubundi mu mahame y'urukundo, kugira ngo ukundane n'umuntu nuko haba hari impamvu. Cya kabiri nuko muba muziranye, uba umuzi. Ntabwo wakunda umuntu utazi. Cya kabiri, ntabwo wakunda umuntu utamufiteho impamvu ituma mukunda. Ariko Imana yo idukunda nta mpamvu. Sifa kwa Mungu. Idukunda nta kishingiyeho. Biravangwa kuko Imana yakunze abari mwiza cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Bumeze bute yemwe? Imana ikize ku rukundo. Icya gatatu, Imana ikizeho. Imana ikize ku mariba. Imana ifite amariba. Imana yakizeho. Nahoze soma inkuru z'umusore witwa Ishimayeli na mama we witwa ngwikira, witwa Hagayi. Ngo Aburahamu amaze kumusenda amwirukanye, ngo yamuhaye ibintu bibiri. Ngo yamuhaye imvumba, hanyuma yamuhaye agacuma k'amazi, ngo amuha n'umutsima. Nibyo bibiri ngo binjire ubutayu. Ngo baragenda, ibyo bintu byose birabashirana. Ngo bimaze kubashirana, ngo umubyeyi umwana ararira akeneye amazi yo kunywa, akeneye n'ifunguro, ngo araribura. Ngo umubyeyi aramwitarura, ngo ahagarara nk'ariya hakurya avuga ati umwana wanjye arapfuye, ntakwiriye gupfira mu biganza byanjye, kuko umubyeyi wese arangwa n'impuhwe. Ngo birangije, ngo yumva ijwi rimubwira ngo yewe Hagayi we, nubwo Aburahamu yabasezereye akabaha ibishira, ariko genda Uwiteka utanga ibidashira. No mu butayu n'Imana igaragara. Ngo aramubwira ngo kebuka iburyo bwawe. Ngo akebutse iburyo, ngo asanga isoko y'amazi adudubiza. Imana iremye ako kanya. Bibiravuga ngo warabyumvise, none dore byose ngibi birikavuga ngo biremwe none hasi ibya kera. Iyo dusenga hari ibintu Imana irema. Iyo turi imbere y'Imana hari ibintu ijuru rirema. Iyo twaje imbere y'Imana hari ibintu Imana ishyiraho bitari ibya kera, ahubwo biremwa n'ijuru. Abo turi kumwe muvuge ngo haleluya. Biremwe none hasi ibya kera. Kwifurije ko ijuru rikuremera. Mwikirize muvuge ngo amena. Ngo birangije, ngo Imana iramubwira ngo umwana amazi yo kunywa, ibyari umwuma birashira. Imana ikize ku mariba. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena. Haleluya. Haleluya. Mbabwira icyo ashaka kubabwira. Ndashaka ko Imana ikumpera iriba ryawe. Imana ikumpera iriba ry'umwihariko. Bwana asifiwe. Imana ikumpera iriba ry'umwihariko, ku buryo abantu bagira iriba bakumenyaho, bavuge bati uriya ni umuhanuzi kuri kanseri, iyo arambitseho ikiganza zihita zirukanka. Iryo ni iriba ry'umwihariko. Kuri diyabete iyo arambitseho ikiganza zihita zigenda. Iryo ni iriba ry'umwihariko. Uriya ni umuhanuzi ntahusha, ubuhanuzi bwe ntabwo bumara imyaka 700 nk'ubwa Yesaya. Ubuhanuzi bwe burihuta. Iryo ni iriba ry'umwihariko. Muramvugira ngo amena. Imana ikuremera iriba ry'umwihariko. Imana ifungura amaso yawe
ikore ku bitekerezo byawe ku buryo ikuremera iriba ry'umwihariko. Bavuge bati iki gicuruzwa nta handi wagishakira. Iyo ushaka igicuruzwa cyiza ugishakira kwa runaka. Iryo ni iriba ry'umwihariko. Iyo ushaka ubufu bwiza bw'ubugari ubushakira kwa runaka. Imana ikuremera iriba ry'umwihariko. Bimira umuntu mwicaranye ni message ngira ngo ntangarize. Umubwire umuntu mwicaranye mubwire ngo Imana ikuremera iriba ry'umwihariko. Imana ikuremera iriba ry'umwihariko. Birazwi muri iki gihugu ko iyo urwaye umutima Dr. Kagame niwe ugomba kujya gushaka, kandi hari n'abandi. Ako ni akariba k'umwihariko. Imana ikuremera iriba ry'umwihariko. Muramvugira ngo haleluya. Murongera mumvugira ngo haleluya. Murongera mumvugira ngo haleluya. Birazwi muri iki gihugu ko iyo ufite ikibazo cy'amagufa ujya gushaka Dr. Emmanuel Sengiyumva mu Bugesera cyangwa ukajya gushaka Dr. Colonel Nkusi Faisal. Ko nakariba k'umwihariko. Imana ikuremera iriba ry'umwihariko. Cyanyuma sorejeho bindi zabivuga ubutaha. Imana ikize ku mvugo. Mbibutse ko inkunga y'Imana ntabwo iba mwikofi. Inkunga y'Imana niba kuri muri Beka. Inkunga y'Imana niba muri Populaire. Inkunga y'Imana iba mu kanwa kayo. Kuko kuvuga ko Imana bingana no gukora kwayo. Imana ivuze ngo nkugize iki ibikugize cyo. Imana ivuze ngo nguhaye iki ibikiguhaye. Imana ivuze ngo nkoze iki Imana ibigikoze. Imana ikize ku mvugo. Imana ikize ku mvugo. Hura n'imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Hura n'ineza y'Imana ku buzima bwawe. Hura n'umwihariko w'Imana ku buzima bwawe. Hura n'icyerekezo cy'Imana ku buzima bwawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana.